شام عیدانتون بخیر باشد دوستان عزیز و ارجمند. ما در عرفه روز مادر قرار داریم و این شام گوارا دو بانوی خوب و خوشرو، دو بوکسچی شایره ذوالقینرова و مهرناز مظفرزاده مهمانی برنامه عیدانه ما هستند. خوش آمدید، عیدتان مبارک باشد. من این گلها برای شما از نام مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش تبریک. خوش آمدید. شایره مهرناز، من میخواستم که ما در همین برنامه عیدانه، در همین عرفه جشن یک صحبت آزادی هم داشته باشیم اطراف کار و زندگی و روزگار و فعالیت شما. البته مسابقه هایی که در سال 2022 هم شرکت کردید، خلاص در سال 2023 هم خلاص یک صحبت آزاد داشته باشیم. و من نخست میخواستم از مهرناز شروع کنم. شاید بچه خاطر با اون خاطره که خیلی یک نام عجیب است در اینجا و یک نام شیرین، مهرناز. این نام کی ماند با شما؟ این نام رو با من مادرم گذاشته بود. انتظار بودم که پسر میشه. از بس که من دختر شدم مهرناز موندن که تو که دیگرها با من مهر کنند و من ناز کنم. من میخواستم باشه. این سخنهای مادرم بود، در یادم هست. میگفت که همه با تو مهر میکنند و تو ناز میکنی. با خیلی تصمیم زیبا و عالی هم است. یعنی که این نام خیلی برای خودت معقول است. بله بسیار معقول است. بسیار. از این نام یک کس یا دو کس رو فهمیدگی هستم که مهرناز نام داره. من برای اولین مراتب میشنم. چقدر در صوتیات زبانم خوب نشسته است. باشد، خیلی به گوش فرام است. بسیار خوب باشد که این نام زیبنده است البته برای شما. شاید میدونم که فردا زادروز هم داری. اصلا من همین روزهای عید رو به ویژه من همین جشن مادر رو، روز مادر رو، البته مسلم است که یک جایه با روز مولودت استقبال میگیری. اصلا در حلقه عائله یا که با دوستان در کجا؟ از اول ما همین جشن رو هم با خلقه عائله هم با دوستان میگذرانم. من میخواستم درباره یک روزی مشق شما اینجا بفهمیم. من فکر میکنم که برای بیننده های عزیزم خیلی ذوق آور خواهد بود که خب یک روزی شایره بانو، یک روزی مهرناز از چی شروع می شود؟ از خانه تا مشق تا انجام مشق چی شروع می شود و چگونه پشت سر می شود یک روز؟ صبح بر وقت من همه وقت بر وقت می خیزم. ساعت های 5:30 دیر 6 با می خیزم. یعنی سحر رو تمرین میکنم. بعد از تمرین صبح نانشته صبحی میکنم. صبحانه میخوریم. بعد از وای استراحت میکنم. با تالار مشق کی میروید شما؟ تالار مشق ساعت های 4 بعد ابد ساعت های 4 به سر میشود و ساعت 6 بعد تمام میشود. 2 ساعت مشق میکنید؟ 2 ساعت 3 ساعت مشق میکنم تمرین. بعد از همین 2 ساعت مربی مشق میدهد. بعد از وای با خودم و اضافه چی تمرین میکنم. بعدا خانه میایم. مهرناز شما هم اضافتا مشق میکنید یا اینکه از روی همون رجایی که هست همون رجای مربی گفته؟ بله، من با همون رجای مربی هم مشق میکنم. 2 ساعت مشق میکنم. بعدا باز همه خیلی به خانه میایم. ساعت 4 بگاه مشق میکنم و از 6 از مشق میگردم به خانه میایم. در خانه با همون کارهای خانه مشغول میشوید یا اینکه فقط مشق تمرین؟ نه راستی میشوم. وقتایی میشود که من اپام رو یاردم میکنم یگان کارشو. در اصل بسیار کار نمیکنم. اپام به من یاری میدهد یا اوقاتی مرا تیار میکند. کدام کار کردنش رو بسیار دوست می‌دارید؟ راستی با کار زنانه اونقدر شوق ندارم. چرا؟ نمیدونم راستی. از همین خورده همین خیلی بود.
он қадар шавқи не метонам авқот пухта метонам кор карда метонам рубучини хонаро ҳам карда метонам но ростига он қадар шавқ надорам кадом хӯрока нағз мебинед хӯрок карда ку метавонед хӯрок ошро бисёртар нағз мебинам ва ошро ҳам тайёр карда метавонам оши нағз мекунед оши як ба як ёки ҳам оши як ба якро ростига оли накардам аммо хӯрданашро чӣ хӯрдам ва нағзам мебинам шӯра шумо кадом корро нағз намебинед аслан кадом кори манам кадом корро карданашро нағз намебинед ман бозор баъзан духтарои ҳастанд ки рӯбушина нағз намебинед бозор рафтана нағз намебинам намедонам чӣ ба барои чӣ дар онҷа аслан дар хонаи шумо бозориро кӣ мекунад бозориро бародарам мекунад янгом мекунад модарам мисли меҳриноз шумо ош пухта метавонед ёки ош не биед ба мусобиқаҳое ки шумо ширкат кардед ба онҳо гузарем мусобиқаи охироне ки баргузор шуд ин мусобиқаи байналмилалӣ буд дар россия буд агар хато накунам мехостам дар ин бора бигӯед фикр мекунам ки барои бинандаҳо ҳам хеле завқовар хоҳад буд ки шумо чӣ гуна дар он ҷо ширкат кардед ва ҳардуи шумо дар ин мусобиқа ширкат кардед дуруст хоҳиш мекунам дар он ҷо ман дар вазни 60 килограмм меҳрноз дар вазни 81 плюс иштирок карданд дар шаҳри белоярск мо дар он ҷо иштирок карда ҷойҳои ҳардумон сеюмро гирифтем ҳамин ҷойҳои сеюм гирифтан мукофотҳои пулиам дорад меҳрноз ёки дошт доштам 10,000 русӣ ба мо дар он ҷо дар ҷои сеюм доданд 10,000 русӣ фикр мекунам ки чандон маблағи аслан калонам нест аммо ба ҳар сурат ҳаст чӣ чизе ба ҳар сурат ҳаст он пула онҷа сарф кардед ёки ба рости он пул дар ҳамон ҷо сарф шуда ба ин ҷо наомад аслан вақте ки мусобиқа меравед бо худ чӣ мебаред шумо масалан бисёре аз варзишгарон албатта ҳамон байрақи ватана мебаранд ба он хотире ки умед доранд албатта боварӣ доранд ки дар он ҷо пирӯз мешаванд ва байрақ барои онҳо парчам барои онҳо лозим мешавад ҳамин либосҳои даркориро мегирем якум ман ҳамин пеш аз ҳамин вайо сумкара ҷамъ кардан якум либосҳое ки ҳамин баромад мекунам ку ҳавайёра метозам бале ҳавайёра метозам баъд либосҳои ҳамин даркорӣ мепӯшидагиро мегирем парчам аз боло парчам аз боло баъд ҳамин либосҳои даркориро мегирем аз он ҷузъиёти занонаи орову торо медодагӣ ҳам албат мегиред хай мегирем нигоҳ карда вайда обу ҳавода нигоҳ карда либос мегирем мисол мешавад ки яхел вақт зимистон дар худамо зимистон дар дигар давлат тобистон хеле вайо ҳамин обу ҳавода нигоҳ карда либос мегирем баъд мешавад ки дар мусобиқаҳои ҷаҳонии осиёда рӯзи истироҳат мешавад як рӯз мусобиқа намешавад моро варзишгароро ва экскурсия мебаранд шаҳрро тамошо мебаранд дар он ҷо чихелигӯям ҳама ами свободни албатта озодтар либос фориғ аз машқу тамрин озод либос мепӯшад барои ҳаваи мисол либос мегирем либосҳои атласу чакан мепӯшед атлас чакан миллата муаррифӣ кунед ё ин ки намедонам хеле ягон бор хеле атлас чакан набурдаем мо хай мебарем амин либосҳои тоҷикона аст тоҷикона аслан меҳриноз хӯрокпазираку нағз намебинӣ хуб орову торо додани худро чӣ барои ба ҳар сурат манзури ман аз лиҳози орову торои занона ростӣ ман косметика карданро бисёр нағз намебинам чаро ин аз кӯдакиам мехел буд ки ман намехостам косметика кардан ёки фақат спортивни мақсад мепӯшам мегардам бале либосои варзишӣ бале ростӣ фикри инро накардам ки то ҳол худамро ёки ородиям ёки
ба ҳамин корҳо машғул шавам. Та аз ҳол рӯи нашудам. аз рӯи касбе ки шумо доред гоҳ-гоҳ мешавад ки зери чашмон кабуд ҳам мешавад, а? Бале, бале. ва дар он вақт чӣ кор кардан мумкин? Дар он вақт ҳеҷ чиз намекунем, мегардем ҳама хел. ман даштагие ки вай дар он вақт чанд сол пеш ман румол намепӯшидам. Дар ҳамон вақт як чашмам дар берун амин хел вай ҷанг шуда ба писарон мушт хӯрдагӣ ҳастем да чашмон кабуд шудаги ман ҷанг кардагӣ набудам. вайҳо хостанд ки ҷанг кунад амин хел чӣ хел шид ки амин хел чашмам вайши кабуд шудагӣ буд. дар ҳамон ҷо ба мӯи сарам ман ваҷо кардагӣ ҳастам да аз модар падарамҳо. баъд саҳар кати хестам толори варзишӣ омадам машқ кардам. дар он ҷо мураббим пурсид ки таги чашмота чӣ кор кард гуфта пурсиданд. ман гуфтам ки дар хона кати ҷияном гӯштин гирифтем сараш омада зад. гуфтам вай ҳамин хеле таги чашмом сиёҳ шид гуфтам. баъдан хона омадам хӯроки саҳарро хӯрдаиста будем ки модарам дид таги чашмата чӣ кор кард гуфтам ки дар бокс шуд. ту саҳар кати бокс кардӣ? гуфт ӯ чӣ хеле мураббие ки саҳар кати тура бокс мемона. гуфт аслан волидайн чӣ гуна қабул кардан вақте ки ҳамин тасмима гирифтед меҳрноз ки шумо боксчӣ мешавед? рости вақте ки ман 12 сола будам падар модарам худашон маро барои ҳамин варзиш бурданд барои ҳамин бокс. ман рости ҳаракат кардам ки ба ҳамин бокс қадамҳои худро монда равам ва муваффақ шавам. мехоҳам ки чемпион шавам ва дар дигар давлатҳо парчами тоҷикистонро баланд бардорам. мусобиқаи охиране ки дар тоҷикистон гузашт, бале бале, шумо дар он ҷо меҳрноз ман дар он ҷо иштирок карда ва ман як рақиб доштам. дар вазни 75 килограмм баромад кардам ва ҷои якумро ишғол намудам. бале бале. хуб, ман мехостам шумо аз ҳамон мусобиқаҳои ҳам беруна ва ҳам дохила бигӯед ки кадомаш аз ҳама хотирмон буд. ба ҳар сурат мусобиқаҳои берунаро сараввал бигӯем шоира. кадом мусобиқа буд ки умуман дар ҳамин фаъолияти боксчигии шумо ҳамон мусобиқаи хотирмон буд? мусаллам аст ки албатта вақте ки дар як мусобиқаи байналмилалӣ албатта ҷоизадор мешавӣ шояд ҳамон бошад, аммо ба ҳар сурат кадомаш хотирмон буд ва аз кадом лиҳоз хотирмон буд? барои ман бисёр вақт ҳаракат мекунам. ҳар як сонияи вақти ваямро хотирмонд монам. ҳар як тамринамро вай мекунам. қадр карданда ҳаракат мекунам. барои ман ҳар як мусобиқам, ҳар як медале ки гирифтагим хотираи худашро дорад. таърихи худашро алоҳида дорад. ҳар якташ таърихи алоҳида дорад. шумо чӣ ҳастанд ягонтае ки вежа бошад махсус? мана ҳамон мусобиқа дар ёдам сахт мондааст, ё ки шояд дар ҳамон даврони ҳамон мусобиқа шояд ягон ҳодисаи хуше буд ки дар он ҷо дар хотиратон монда бошад, ё ғайриинтизор ягон ҳодисае? ин як мусобиқа дар ёдам аст. 2014 буд ки дар тоҷикистон ин мусобиқа баргузор шуда буд. рости хотира аз ҳамин тоҷикистон ба ман мондааст. модарам дар он ҷо буд ва рости гап як хотирае монд ки ман дар он ҷо чемпион шудам, ҷои якумро гирифтам. ин охирон мусобиқаи ман буд ки модарам дар он ҷо иштирок карда буд ва ман хурсандиён модарамро дида ба ман як хотира монд ҳамон рӯз тамом. яъне ки хотираи нек аз бале, аз ҳамон рӯзе ки модарам дар мусобиқаи ма омада буд ки ман чемпион шудам, дар он ҷо бисёр хурсанд будам. шояд чӣ медиҳад манам ҳузури волидайн вақте ки волидайн дар толор нишастанд, наздикон? мусаллам аст ки мухлисон албатта инҳо қисми дигар ҳастанд, албатта ҳаводорӣ мекунанд, дастгирӣ мекунанд, аммо вақте ки як варзишкар эҳсос мекунад ки падараш, модараш, бародараш ӯро дастгирӣ мекунад, ӯро нигаҳ дорад, барои ӯ чӣ эҳсосе аст ҳамон вақт? барои ҳар як инсон фикр мекунам дуои падару модар ин бале бале
چیزی چیزی اساسی است. اساسی هست. وقتی که من با همین ورزش برآمد میکنم، بوکس میکنم، من هر یک برآمدی پیش از برآمدم با مادرم پدرم زنگ زده دعایشون رو میگیرم و در همین جمهوری خودمون مسابقه شود پدر و مادرم حتما اگر در همین جا باشد میآید دستگیری میکند. امروز میگن دل رو با دل راه است در این گنبد سپید. خب ببینید چی راه هست انا همون چی احساسی هست انا همون وقتی که والدین در نشستن خودی ورزشکار چی احساسی میکند؟ یک هیجان درون آدم رو فرا میگیرد که مثلا اون والدین با یک امید اومده است که مثلا فرزندش دست بالا شود، پیروز شود در این مسابقه. یک هیجان، یک حسیات درونت رو فرا میگیرد که یک این سپورت است ده رینگ همه چی رو معلوم میکند که یا که تو پیروز میشوی یا که نمیشوی. منظور من این که یک قوه اضافگی میدهد همین چیزا. بله این پدر و مادر یا که اویله یک قوت میدهد. خب رفتن با تالارها در یک دوشنبه که پر از نقلیات است مشکل نیست یا که رجای مشق و تمرین همین گونه مونده شده است که به همه کار به همه تمرین ها البته میرسه؟ بله میرسه. ما این ساعتی 4 تا 6 مشق داریم. ما ساعتی 3 راه دمه برویم که دیر نکنیم در زال. از چند سال پیش در شهر دوشنبه شرایط ها باز کامل تر شدن. ببینید که اینقدر میدان و میدانچه ها بنیاد شده است. اینقدر غمخواری های سرور دولت حکومت جمهوری تاجیکستان برای ورزشکاران خیلی زیاد شده است. تأسیس دادن مکافات پولی های زیاد خیلی در مراسم هایی که در آخر سال برگزار می شود و همه ورزشکاران اونجا قدرشناسی می شوند. درست است؟ بله راستی ما سال 2012 مشق میکردیم خیلی تالارهای ورزشی نبود. این زمان بسیار تالارهای ورزشی نغز بنیاد شده است و فکر میکنم که باز خیلی بسیارتر شد. سپورتسمن ها هم مثال بانوها هم بسیار دلگرم شده با ورزش مشغول میشوند. این با ورزش مشغول شده ایستادن باز میبینن که تالارهای نغز بر هوا تأسیس دادن و با مشق مشغول میشوند. طی سالهای آخر احساس میشود که صف دخترانی که میخواهند در رشته بوکس مشق کنند زیاد شده است؟ بله بسیار. این هر یک انسان میبینن که حاضر در خود همین تاجیکستان بانوان با بوکس مشغول هستند و برآمد میکنند. جایهای نمایان رو گرفته به وطن برمیگردند. در خود تاجیکستان هم جای نمایان رو میگیرند. بسیار خوب. برخی از بانوان ورزشکار همون قسمتی که خودشون برآمد میکنن همون انجام میکنن و دیگر با ورزش مشغول نمیشن. شاید خانه‌شین میشن یا به کار دیگر میگذارن. در شما همین گونه تصمیم است یا اینکه میخواهید که بعدا هم دیگر که شاید به کار مربیگی میگذارید و برای تربیت نسل نو است کمر میبندید؟ راستی من میخوام که چمپیون المپیادا شوم. اول میخوام که راحت به المپیادا رو گیرم. حرکت کرده ایستادم و карьераи худро маҳкам карда мехоҳам тренери бонувон шавам. дар оянда мусобиқаи ҷаҳонии осиё иштирок карда бозиҳои олимпӣ ба роҳат гирифтан аст. баъдан ман дар донишгоҳи миллӣ яъне ҳуқуқшиносӣ мехонам. мехоҳам ки ҳуқуқшинос шавам ва тамринамро ҳам давом диҳам дар оянда барои худам. агар шароит бошад бо хай вақт худаш нишон медиҳад. барои оне ки шумо роҳати бозиҳои олимпиро бигиред ҳоли ҳозир чӣ намерасад? чӣ бояд кунем? албатта шумо бояд кунед, мураббиёни шумо бояд кунанд. аз ҷониби давлату ҳукумат шароитҳо ку ҳама муҳайё шудаанд, аммо ба ҳар сурат чанд бал намерасад, кадом мусобиқа намерасад, чӣ ҳаст? барои бозиҳои олимпӣ роҳат гирифтан яъне пеш аз
бозиҳои олимпӣ чанд як ду сета вай мешавад мусобиқаҳои имтиёзҳои заруриро унҷо гирифтан дар кор аст. бале, яъне дар дигар намуд спортҳо рейтинг мегирад, балл ҷамъ мекунад. Дар бокс бошад бояд ҷойҳои намоёнро гирад, якум, дуюм, сеюм ҷо гирад. мо ҳозир ба ҳамон мусобиқаҳо тайёрӣ дида истодаем. мусобиқаҳо дар куҷоанд ва кай баргузор мешаванд? Аз моҳи сентябр аз бозиҳои осиё сар мешавад. умедҳо чӣ гуна ҳастанд Мериноз? мо ростӣ тайёрӣ дида истодаем ва мехоҳем ки дар ин мусобиқа ҷои намоёнро гирифта ва рохати олимпиадаро гирем. омодагиҳоро дар тоҷикистон баргузор мекунед ё ин ки имкон аст ки дар хориҷи кишвар? ростӣ аз ин мо фикр накардем. Инро албатта тренерҳои мо ситоди мураббиён бале инро маълум мекунанд ки дар куҷо мо тамринро дар ин мусобиқа дар куҷо тайёрӣ мебинем. мо оҳиста оҳиста мерасем ба фарҷоми суҳбат ва албатта шумо имкон доред ки ҳоли ҳозир бонувон, модарон, заноно албатта ба рӯзи 8 март ба рӯзи модар табрику таҳният бигӯед. Марамад? ман ба рӯзи модарон, яъне ба 8 март ҳамаи модарони ҷумҳурии Тоҷикистонро табрик мекунам. Тамоми бонувони ҷумҳуриро бар ин рӯзи модарон табрик гуфта ба онҳо таҳнисиятӣ ва умри дарозро мехоҳам. бисёр хуб, мо ҳам албатта ба муборакбодиҳои шумо ҳамроҳ мешавем. Ба ҳама модарону бонувони арҷманди Тоҷикистон табрику таҳнияти худро мерасонем. албатта осмони Тоҷикистон соф аст, сулҳу ваҳдат поянда ҳаст ва занону бонувони мо дар қатори мардҳо барои пешрафти Тоҷикистони азиз хизмат мекунанд. ба виҷа варзишгар бонувони мо ҳам барои муаррифӣ кардани миллат хело заҳмат мекашанд ки ҳамду сано барои шумо ва як бори дигар идатон муборак бошад. хуш омадед дӯстони азиз. арҷманд шоира зулқайнарова ва меҳриноз музаффарзода ду бонуи боксчии кишвар дар суҳбати мо қарор доштанд. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.